K15! Ajmo, izvolite, ovdje je jedinstveno u Makedonija tikvi so mirisna različito voće, izvolite. Dečko, probaj. Neke štikva. Ma gdje je ova tikva? Ima so mirisna jagotka, znaš kako imam? Sepkika i drug, ja ovdje vitaminizirani. Ajmo, izvolite, dečki, imame tikvi so mirisna, banana so mirisna jagotka. Pa vato. Izvolite, dečki. Aj. Jedino, sakate da probate, imam beso da sите voćinja miris imame, a ovakav specialitet, evo to šeker, koliko je jade što se vitamini zaprobava. Gdje slikaj ti be, što slikaš tuka? Ajde, dečki, probajte ovakvo nešto ne ste vidjeli. Što zboriš ti be? Da be, momče, vidi, evo. Od proba ne se plaća, gledaj. Jagotka, prole, misliš se je ubrana? Vidi, volim te, ajde. Gdje slikaj ti be, što preš tuka industrijska špionaža? Vidi, kaži mu. Stvarno be su mirisna jagoda. Ajde, će zimaš? A drugo nešto imaš su neko drugi mirisi? Sipte ovo što će ti padat na pamet ima, evo ti, A imaš su mirisna banana? So mirisna banana, evo ti, vidi. Vidi, banana i po, ovo da ne znaš, od Sabajle 3 tona od tio, najviše mi gi bara. Ekvador. Ekvador, djeva kaj mene prevara me, znaš koliko, ja najviše prodam, pita, koliko prodam od Sabajle me? 10 tona, bez 20 tona ne sum da na golemo rabotam samo. A imaš su mirisna malina? I kako ne me, momče me, na sve što možeš zamisliš, moće, čekaj, da vidim. Da. Ne, ova je su mirisna kapina, čekaj da vidim ova druga. Evo ti, vidi, malina od ovaj slatko i džep možeš da napraviš. Ti, ja od Sabajle, znaš koliko je prodajan? Stvarno? Сега бе, момче, ја кај мене нема што нема, само муштери и тавака денеска, не сташица, фа. Батка, а имаш ли ти со мирисна... Вие што сте, бе? Да видам, Абе, како нема, бе, матка, бе? Ова? Ама немој, гледај, изсечам ти, немој да не ми ја земеш само. Види го. Ти види, молим те. Ајде. Што сака овака, што се разбира. Ова мириса на гъз, бе. Па земи свртија малце ти, па не. Види го, бе, не. Кажи му, бе, ти го. Абе, ти. K15!